جبرنبونا نوجدارên taybetmend lê sinûrê qeza Amêdiyê rojane çendîn arîşên tenduristî bû hawlatiyan peyda dibin. Ji ber hindê hawlatî dixwazin nûjdarên taybetmend û amîrên tenduristiyên pêşkevtî bû nexweşxane û bingehên tenduristî bihêne dabînkirin. مستشفيات ما تو دكتور درست لنوبيني يعني بهميفا يعني تبكي سرك عملت شوين ما بسيار كري ده دكتورين توزا دكتورين بقضايا خري وفي مثلا سارسنكيه قادشيه اوميديه ديرا لوكيه شيلوتزيه هميفا دوزا سيزا دكتور يعني نت اوي دينا يعني در حق نودر کم در حق خلکی نودر کم قضا میده شخوا قضا اوید سنوره که برفره های نفوسوی گلک وزیر در سبارت نخوش خانه آمیدیه و دورو برای نابیده چه دکتور نینن اجهزات نینن یا طبی یعنی گلک خلق مثلا قصد نخوش خانات کن برای ودنه دهو که هندک جهد دیتر هیویش حکمتت کن یعنی جهاز و دکتور رو بمن زیده کن رجا دکتور گلک و کمال قضا میدی Rêveberê Saxlamiya Amêdiyê jî diyar diket ku wan arîşakên bûna nûjdaran heye û hewl didin ew arîşe bihêt çareserkirin. جهات پیوندیدار تیابیت لی خلیبکن خودان وزارت ساخلمی وزارت خواندن بلند تیابی بابتی جدی ورگیرن و سراستن هکرنه ام بیجین یعنی هر سال افساله دی باشتر بیت شابید ام داخازید که ام جدی وی بابتی سراستن هکرنه یعنی هر چند وی وتر بیت اف کشه دی قولتر لیت و دی بزحمتر لیتن. Lê sinûrê qeza Amêdiyê dû nexweşxane û 27 bingehên tenduristî hene û bi tinê 12 nûjdar li ser van nexweşxane û bingehan hatîne parvekirin û oldîv gotina Saxlamiya Amêdiyê ew pêtivî 140 nûjdaran e. Dildar Arif Kursat News Amêdiyê.